Monat pan padalang nanat programan bila-bila pong mon me paros ay tungal sakaratan kay Vanilla pagkukuran mo sabo ko iso ko nanalang ko nagani ko wan ki ole iso sa rison pon bayu wa toror ampil pato yang kabena karyawan kabena amat tungal kabinet kan koros speaker o yang member kan koros and legislature sangkapung lapalap o yang sangkapung kan koros o wow and kakpato yang samorokan koros o ton bombay unsak malkat na programen bele-bele pong Iya mo kasalenya mango kumain kach na programen bele-bele pong ay tungalat kanita rin naman na kamura Nawiyaman Module Manager Ong Jem. Jem Weweki Geoliteracy Education in Micronesia. Project yo Pacific Resources for Education and Learning, the PREL, o Island Research and Education Initiative, the IREI, aletier sawas sang US National Science Foundation, parang kachangaway sang nitaken maserkan, FSM o Palau, nan arrange sampar ni Mau. Sang ria kita isa po na wala letomech, inuntan project wat sama-sangan sa pang kalalapak yung mapachawan. Yaman mo na chayil kin kasawi o wewe kin mukitan pan lang, paliyamar o paliyaset. O yaman mo na chayil kaptatong kin mangijip pukach, nuwiyaban kaway tatat tama kayon mau o kwaneng sa kwan machayil memor pene na wasan ko sa nakam. Atungalat adventure wild too saan pe kitri o ngay mawia pon be study specialist o man project coordinator on chem nan option kamban kamaray pag pagawat malayang yang patang sempatang kan trong school kan mabilbiltasang nan wen pon be o pata inang program wat pag pon be awia wasayo bakataw laut o teran pil project wat ewang pamban kamaran pasal ewang sabadang kan ton school kan o ton wasan kosan kan o already saipat and pil o sangewewe sa kamelele mani serikan ton school kan sabadang kan o ton we apan wewe gila pilpat kan rabanyang kasampal kita o yang sawasa awal ban pil and pol bay and mawang tiad murkan. Armonat pan kap wewe gila wasayo o kap watak tekasawiya tatame pan miawi akcai hutan pan anana kecailer wewe kita wasau o wewe ki kecai ban anana wewe ki istri tesaipat and wasapukat. Terus school pukat pan songan patok pil kai me Pilipilta sang nanewewe ari Lenisha Ray David maban chapiata Pilipilan pong main kuwar malagati malakata malaklapala pikutuka koroche lipay kapine tula para elwa mechuk kochapangowa riera lokap pesarak sokole itakrong panyet irongata palikur pelang sapuen mok ni kecil. Sapuen mokoch pok, poso ucuk poso lap semui, ucuk lapot wane, sewateruk lot, keciati wapar, keciata kak, seubena pungpung nan lentien. Corala camuroy, patala kabroy, kau bala sapwerek, sapuentara kepucek, Sabcuk senpe sap lapalapen pompi sap leta. Nai kuwar kani ketian sepuro roto sampang koropung apung pungnyo. Inieta kecakang. Kesumet isumet et. Et kowe ara kowe esit putoy no. Kope no sa rumir kesecik rirak kai ungku kanarain uch mai riak riamen. So ucuk-ucuk, so o mokoko kumucing warapwan, tula ilaki malusi, labalap main kuwa.
Ay jungalat kini sa Santiago o yangi kalen patak mebano kiyang kumain patadan pil pukat sang wenes. Dejabia mamen na dangi ikiyo pusik tala sam dan plan detau o yata tol yo matan ki tolen kiyok nan wenes. Pil pojes puliti sam pon tol wech o yata plan kiyok. Plan kiyok orgar tila o chuan pil poj madan ki plan kapin. Atan pil was pachosan nagabin liyaman metultado o mga pacho talakap nan wainaj. Plan kiyap o plan kapin abut pultila o bachian pil posh matan ki orebil. Lir yaman me oreda pil waj o gwagia ororda a iwasa me eten pil pojesh pachosan. Ipi silu pukash makaratila o yata nitutunya. Eten pil waj pachosan ren olenya emen. Memaran ki soya. All manage pachola o wito ni pil poches o kiyang eten pil wech tutunya. Ranwach kichayung gadan ki pil poches ritutunya. Pil pokach pachpener o pultilang yata len pil yung me atan ki len pil. Eten pil wech pachosan yeni kan Artin pir pene o matong ni pir waj. Ran waj len pir atan kila pilan malila. Len pir pultila o utwiata len pir yung nan leta me atan kile wala. Iwasaj me kiyo po wasiksang ye mo yata pilang kiyo. Pila pochech imula nan tao poch matan kitao sa kole. At sa ipos rorowi na mangin ap kainanela Poprak mesapa. Soy batan pil bugat nan wain net mese eukianga ruai pakan alati sang crown and letau enayo yei parmelio pele. Are supplement bonus ke crown and letau enayo te parmelio pele soy pat bugat. Kalangan ko burgores o kaselelia. Ijumala chinero primo o yenayech isa takawai obispo. O ibang jabiata soy mesapani upiyong wipakon. Blanchwari. Mas na naraben waynu o way matelenin. Miyan niyaman na kung kukusan po nangan pilyo me atan ka blanchwari. Nan kusan me atan ka kabinlami. Ni manage atan ka niyan dame o anayan ka kuchak riyaman. Kusan en kabinlami kan iroy lang taga chakayo sampepe. Ew rano. Len dem aprong ata morong yu wiyaw pun ta kacakayu. Jawa kan morong-morong ki aray men watang cakayu pun dono. Arap so jakak. Lien dem men rong mau au ta ben morong mo. Ya poreng itu puluh-puluhan pilen cuwari. Pun kak rong mau morong. Pil wajah wana kelaut na bala aksoje tu wajah pilak cigan me. Ata to keniang le. Then liyo orang itu pilo, imo orang asam le. Ima kara tapi luat soja gelalan ran. Wat. O sawas ni wat uyayang. Morong ton taga cakayu ne liyo cakriya menok me. Sawasa men cakayu kano watang cakayu bontol. Kat soy bos rodo yung mangi nak kainan na praki na iba. So ikatan pil poches nan wayno. Alartisan kalak chakayo, Mr. Petrus Primo. O sa menuya, chungal kapang kalangan ng all minutes o piltone seki all minutes sa ipochech. Kalangan. Iyang o kasilelio. Ay chungalat kay Ronan Roach, yung oigat, Lia Barnabas o tanabentang. Igis pa walian to kuchiyo ban saya pil poch matan ki planan merla. Ya pila poch matan ke ucui o kabin pila tangkeji. Pilwat pajol tisan ni tengah karakar alam pil pelajik o pila makarasan penululan nan merla penanalau. Pila poch koi kitil mawasaya makamar ke nan tengah taurul tian tu kuanciak o bajoji nan tawan salamu. Tu kuanciak. Iwa success ma ansaw ma kamsko perasan lai ijuang kroman o yang abo arai perasan lai teng kamsi. Iyar ma sakata kroman kalau kamsi iyar mal tiang masa mengyata ipuat. Iwa sa anai cikiti na masani ma aka tanggi sol monjia.
Mia pil ria poch mebeluya kasangan pilla pochet o adan pil ria poch pukat ye sawar chuko sawarla. Pilay sawarla po sawar chuk karatito pachong ujung kapin pilla bangkichi mewyata lemasi. Ile wach mani bukata sang matlani iba chuan inte pa chuan ta lian kechiko o mau kita ar markiyang ir bakrayang asuan me mesiso len pilla. Kapin pilla pochet ye mewyata tawan sakaran rongkichi. Tawan sakaran mewyawa sampai dan serusopeti kan mecapiata kaskulang wai nampompe wyawitaya bantakatalechu. Formal education wat kasausan telechu o kasautong rongkichi amur a kasaulang nambal memorial school. At say watch roro. Yeyi saivan atungal pil pochet. Mangi chipan sai pochet adal tisang on pancham Mr. Enrico Peter o laban mataw and o laban Mr. Makarenike. Palangan o Casedelia. Ejungalat Reverend Patricio. O Ejungalat Merme Anchen. Sano yang kumain naunin South Iluro iso kalabay sa nawin Madeleine. Mas mia ol riamen me amen warang kisaw telur a amen iso kalakay. Ira apu munji cita o cepita mawin penenang pungara wasa makatan kitiati. Ira ap na mawin ko tala o lelen pako. Wasa wash katan kilen pako puaki iwasa me ol me marang kiso wacho katarate pako men po ensila wasa. Ile wachish kalep me pako kan kakotato o lelie. Rile wach apatan kila len pako. Ira ap mamawin ko tala o lelen tiati wasa miso wash kapulaye la pakeo. Pengkitin la pakeo me peitila o wiata tiati wasa me mawin o chepsangye. Mawin wach apil ko tala o del wasa me atan kinang karpene. Wasa wach atan kinang karpene puaki pil riyaw me karpene o wiyala eo. Ira apil mamawin ko dala o leli chenir poch. Chenir wach kadam kupanslet puagi oyas leben no. Mauna kagalen ko dala o bilel le poch. Le pochich adam kilen jazilen puagi wasa na ira saspesan. Mawin om nampungan sa utilur o iso kalagal ap ititin le pochich. Melel rano jagadan pilen jazilen. Puagi sa utilur eso lagak pilihan iso kalagal. Leben marap kap kala sa utilur om mamen. Mamo ap kusan lawa sa util ranwach. Ay say wach roro.